uqemeke ngeqhawantwa lomkhakha wezindaba ngokudutshula kubulawa uqweqwe lomthebuli wezithombe phephandaba yeSolezwe ngaphansi kwe-Independent Media ohlaselwe wabulawa kuwe eHammersdale ngoLwesibili ebusuku. Umnumzane Bongani Mbatha oneminyaka engu-51 udutshulwe wabulawa ngabantu abangaziwa. Kubikwa ukuthi ungqongqoze abantu endlini yakhe okuthe uma-ke uBongani evula umnyango bangakhuluma lutho bavulela ngenhlamvu bebhekise kuyena. Bekungakacaci ukuthi yini imbangela yokubulawa kwakhe. uNkosazana Thenjiwe Ndlovu ongudadewabo kaBongani omdala uthi-ke bengumndeni basadidekile ukuthi-ke ngubani obengadubula umfowabo njengoba bengumuntu ozithulelayo futhi-ke engasukela emuntu. Uthi-ke bathola umbiko eseshonile bafika-ke ekhaya isidumbu sakhe sesithathwa-ke ngabasemakhazeni. Bekusebusuku ngesikhathi ngithola ucingo lwesinye isihlobo singitshelile ukuthi-ke ngishayele ekhaya ngoba kukhona-ke osekwenzekile. Shayela ekhaya-ke ngathola ukuthi uBongani udutshuliwe, sibeke sesiphuthuma khona ukuyobheka ukuthi kwenzekeni. Okusicakile ukuthi uBongani ubengakaze kasitshela ukuthi khona-ke axabene nabo futhi-ke ubengumuntu ozithulelayo. Noma-ke sifike sakuthola ukuthi-ke kunabesilisa abafike baqonda egunjini lakhe lokulala-ke liseduzane nendlu enkulu. Bafike bamdubula wabaleka waze wayowela-ke eduzane nendlu enkulu yasekhaya kusho yena. Eqhuba ukuthi-ke bayasola ukuthi ababulali bamdubulele endlini ngoba kutholakale inhlamvu ngaphakathi, nokwenza basola ukuthi-ke uqale wadutshulwa khona wabeke sephuma ebaleka. uBongani-ke ukhule ehlala nami ukuthwebula-ke izithombe kuyinto-ke ayithanda. Ukhulumela amaphoyisa uthe kuvuliwe icala lokubulala kanti amaphoyisa asaphenya. Umnumzane Mazwi Caba ongomunye wabaphathi be-Independent ufanisa uBongani njengozula azayithole ngenxa yokuzinikela emsebenzini wakhe. Uthe-ke kule minyaka engaphezulu kweyishumi ayisebenze-ke benaye uBongani bebengakaze-ke babe nenkinga naye futhi-ke ubezinikela-ke eya noma kuyiphi into lapho-ke ethunywa khona umsebenzi. uBongani ubengumuntu noma-ke ophansi ezimisele emsebenzini, ngisho ngabe-ke ubethunywa noma yikuphi ubebuya nawo kumsebenzi. Ubesebenzela amaphephandaba ahlukahlukene ngaphakathi okubalwa kwe-Sunday Tribune namanye-ke njengoba-ke eshone-ke esekwiSolezwe. Ubengumuntu ophansi, isithusile indlela-ke ahambe ngayo kusho-ke uCaba.